data ove ponude za servere, pa kakve su to cijene? Pa toliko koštaju. A još su i veliki i bučni. Misliš da troše puno struje? Ti nešto smisli, data. IT je tvoje područje, ali da je brzo, da je pouzdano i što jeftinije. Pa dobro. Ako nam pravi server ne valja, zašto ne bi uzeli virtualni? Vaš virtualni cloud server je spreman. Što? Tu je, a ne vidiš ga. A jeste li vi spremni za dnevne zadatke? Naravno. Fancy! Serveri stoje u HT-u i oni se brinu za sve, a mi ih koristimo ko da su naši. Oh yeah! Cloud server, zato što nije u uredu, a radi non stop.